amwe mu mabanga yisaguye gusobanurwa na buri umwe kuko izindi nyungu zibiri inyuma. Iyi si dutuye ifite amabanga akomeye afitwe n'abantu runaka, kumwe inyungu zindi zikomeye z'abantu cyangwa za leta zibiri inyuma biragoye kuba wabasha kuyameneramo ngo ugire icyo uyatahuraho utari umwe muri bo. Ari byo bituma buri wese abasha kubivuga cyangwa akabisobanura uko yishakiye, kuko ukuri nyakuri kugoye kugutahura. Menshi muri ayo mabanga reka duhere ku by'itariki ya 11 Nzeri, ubwo habwaga ibitero bikomeye kuri zimwe mu nyubako zikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ihanurwa ry'umuturirwa wa World Trade Center iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo hari ku itariki ya 11 Nzeri mwaka w'2001. Byagiye bigarukwaho n'abantu batandukanye, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihamya ko ari umutwe wa Al-Qaeda wagabye igitero, naho abandi bo bagahamya ko bashize amanga ko byakozwe mu mugambi w'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushakashatsi bwagiye bukorwa n'abantu batandukanye bwagiye bugaragaza ko nk'uko bivugwa ko ari indege yabashije gusenya uyu muturirwa, ibi ntaho bihuriye n'ukuri, kuko bigaragara ko byaba byarakozwe n'igisasu cyangwa se ikindi gikoresho gikomeye kitarajya ahagaragara. Iyi tariki yaje kongera ihurirana n'igihe hagabwe igitero ku biro bikuru by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pentagon, kubera ibyago Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiriye mu bihe bitandukanye. Ku itariki ya 11 Nzeri byatumye umubare bahamagariraho hasabwa ubutabazi uturuka ku mubare 9 ari ugaragaza ukwezi kwa Nzeri n'itariki 11, maze biba 911, ubwo ni 911. Ikindi cya kabiri twavugaho ni cyamenyekanye nka Triangle de Bermude cyangwa se Bermuda Triangle, mpande eshatu ya Bermude, cyangwa se izwi nanone nka mpande eshatu ya Sekibi. Ni ahantu haherereye mu nyanja ya Atlantic, hazwiho kuba hazimirira ibintu bibashije kuhagera. Iyi mpande eshatu ikaba iherereye hagati ya Bermude, Floride ndetse na Puerto Rico. Iki kirere ntikijya kigerwamo n'amato ndetse n'indege, kuko iyo bihageze biburirwa irengero. Ikindi twavugaho ni iyicwa rya Perezida John Frank Kennedy hari mu mujyi wa Dallas mu mwaka w'1963. nibwo hasakaye inkuru hirya no hino ku isi y'urupfu rwa Perezida wa 35 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, John Frank Kennedy, bivugwa ko yishwe. Lee Harvey Oswald nyuma y'iminsi 2 gusa yahise atabwa muri yombi ashinjwa kuba ari we warashe Kennedy. Gusa abandi bashinja umutwe w'aba mafia kuba ari wo wateguye uyu mugambi ndetse uwushyira mu ngiro, ndetse abandi bagahamya ko byagizwemo uruhare na CIA. Ikindi twavugaho ni ubutaka buzwi nka zone 50 cyangwa se zone 51. ni ubutaka buzwi nka zone 51. ni ubutaka bwa Amerika buriho ibirindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu butayu bwa Nevada, aho hatemerewe kugerwa n'uwari we wese kubera ibintu by'ibanga rikomeye bikorerwa iyo harimo n'icurwa ry'intwaro za kirimbuzi z'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakaba birinda ko hagira uwabasha kubiba ikoranabuhanga bakoresha. Ikindi twavugaho uyu munsi ni iby'umuryango wa Illuminati. Benshi bakomeje kugenda bibazaho nk'uko bivugwa. Illuminati ni itsinda ry'abanyabwenge bibitangaza bakwirakwiza
amakuru bagamije gukwirakwiza amatwara yabo hirya no hino ku isi ndetse no kuyigarurira. Bivugwa ko Illuminati yaje gushingwa mu kinyejana cya 18 mu gihugu cy'Ubudage n'umwarimu washakaga gushinga umuryango w'ibanga w'abanyabwenge ndetse n'abanyembaraga. Gusa iri tsinda ryaje kujya kuvumburwa ndetse rijya hagaragara bishingiye ko rikorana n'imbaraga z'umwijima. Bimwe mu bimenyetso bigaragazwa na bamwe mu bavugwa ko bari muri uyu muryango harimo kugaragaza ikimenyetso mu kiganza cya mpande eshatu, ijisho rimwe ndetse n'umubare 666. Uyu muryango ukaba ugiye uvugwa ko urimo ibyamamare bitandukanye, by'umwihariko abakora umwuga w'ubuhanzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bikavugwa ko abatari muri uyu muryango badashobora gutera imbere niyo babigerageje, babarwanya bikomeye bagatotezwa abandi bakicwa. Ikindi twavuga ni gukandagira bwa mbere ku kwezi, hari ku itariki ya 16 Nyakanga mu mwaka w'1969 nibwo byatangajwe ko abanyamerika ba mbere aribo Neil Armstrong ndetse na Buzz Aldrin bakandagiye bwa mbere ku kwezi baturutse ku isi. Gusa ibi byafashwe nka kimwe mu binyoma bikomeye iyi si yagize, bamwe babigereranya nk'ikinamico kuko nabo ntaho bihuriye n'ukuri. Aho hafashwe ifoto ya Armstrong ari ku kwezi, iruhande rwe hari idarapo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa iri darapo ryaje kugaragara nk'ikimenyetso cy'uko ibi byari ibinyoma, kuko ryagaragaraga nkaho riri gusunikwa n'umuyaga, kandi kuri uyu mubumbe nta muyaga uharangwa. Hari bamwe bahamya ko ari mu gace kamwe kagize Leta Zunze Ubumwe za Amerika hafatiwe aya mashusho, ndetse hakomoka n'ikinyoma cyasakaye ku isi.